Laiba asidagi corruption mathit ke harabadi makok thongba lusingba singdagi hana senja thumjagi wakalon thadokba mathau tai haina Ram Madhav na hairi. Right khaktabak tanba lamdam asiga madi lebak asigi damak kari contribute tawibagi haibadi khandaba adudi yaroi haina Chief Minister N Biren phongdokre. Art and Culture Games and Sports amasung Education na lamdam asigi phajraba culture hinganba choba thawdang lawi haina Education Minister Rajesh Yam phongdokre. BA ahan semester tamgada maitai mayak textbook sing matik sana pangalo haiduna GPMN College ki mahiru singna wakat infam satakre. Amasung lakliba panchayat mikhal da mirep oiriba nan Manipuri homputaro mikhal thengnabagi khongfamdagi handokadabani haina KC na kan wapam thangdagi. Maya Mukhrumzari Adamni Ambiribasi Impact News ni Aitakalamam Sam Kanan Hausik Pungja Sipawagi Marba Pausing Yamdi Pizari. Lenga ki makokta lairibulu singba masung makok thongba singna senja thumja gi wakal thadok trabadi makha taba singsu senja thumja thadok pangamloi haina BJP ki National Secretary su oiriba India Foundation gi Director Ram Madhav na phongdokre. Ngasi Moirang gi INA Memorial Hall da Sinmaya Mission gi sargam oina Sinmaya Foundation na sinduna pangthokba Swami Sinmayananda Memorial Lecture da Vision of India through the eyes of Swami Vivekananda and Swami Sinmayananda haiba timda lecture piraduna wafamasi phongdokibani. Ram Madhav na lecture makhata na piraduna senja thumja leheloi hairabadi miyam gi thaudang yam chauna lei haiki lecture adugi theme ga mari lenaba wafam phongdokladuna Ram Madhav na Manipur ki culture yaudana India ki leriba culture mafung faroi mioi ama oina poklabadi community ki damak thabak tawgadabani gyan lerabasu nungsiba haibase yaudravadi gyan leba ki kalimata kanade Isora haibase mafam khodingmakta lei Swami Vivekananda amasung Swami Sinmayananda gi puari na ikoibo wahan manate hauzik aikoina tawriba asina awaba pibane Swami Vivekananda na puari bu ikai khumnau hauzik awaba masak khangu amasung tungi damakta miyeng sana yengu hairam ki haina phungdoki Memorial lecture pibagi tharum aduda Sinmaya Mission gi Regional Head Swami Mitrananda Yauna Forest and Environment Minister T.S. Kumar MLA P. Sarasandra Manipur lenga ki makok thongba official sing Manipur University dagi Professor Masung Purup Khaidana miyam sar yaki tharum aduda India Yauna Kenya Indonesia Hong Kong South Africa dagi namit humni gi Sinmaya Mission gi special retreat ki kongsata lakpa mit singsu sar yaki The committed patriots who dedicated their spiritual energies, spiritual knowledge, spiritual wisdom to awaken in the people of this country love for their neighbors, love for their community, love for the country and love for humanity. We are committed to restoring peace in the state. We are committed to the integrity of Manipur. Every inch of Manipur is sacred for us. Its integrity will be secured by us. You need to have incorruptible leadership, incorruptible, just not honest, non-corrupt. Non-corrupt, many people will be there. Because they are non-corrupt, because there is no opportunity to be corrupt. Thoromadra Sar Yakiba Manipur Minister Nongthoma Biriana right Kakta Tanba Lamdamasigi Nation Amasung Walda Kari contribute Taurigi Haibadi Kandabadi Yaroi. Aikoi Punamakna Manipuri ni Haina Kangadabani Aikoina Haukiba Adutang Kanbadagi Aikoi Masilgi Marakta Tokai Tanabagi Wakal Laklibani Haina Fongdoki Nakalamaramda Se Minister na Ayanegi Museum the Tamliba Relaxing Ngasidagi photo number Yaragani Hainasu Miam the Lautoki. Swami Vivekananda ada tolerance ka tolerate ka definition moina di
अखोई इंडिया से याम हंधन खलंबा बट अखोई दि धर्म खुदिमक पुई काई खमनबा जाति खुदिमक पुई काई खमनर कादा अखोई पुन्ने हिंगमिनबा अदुगुमनि हाइबा कांदा ngai harisne अखोई ngasi अखोई मसे नुक्सिनदबदगी खनबदगी चाबा फंगदबगी लंबी चटप यादबगी अंगांग स्कूल तम फंगदबगी वारिबा पेन से फील तोर कांदा फ्यूचर की ड्रीम टॉक्स अमना सुगुम्बा मयाम से कोई I think we need more this kind of conference. We should not take all the time on the negative. All the time we show everyone on negative line. No. If I am negative, everyone will be negative. If I am positive, everyone will be positive. I'm not thinking say, if we want to go ahead and if we want to involve in the new India, new world. अफब मियोय अमा ओइनना बहोनबदा आर्ट एंड कल्चर गेम्स एंड स्पोर्ट्स अमदि एजुकेशन की असोब थौदांग लै हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टी राजेश यामना फोंदोखली एजुकेशन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर की लमदा मनामथुम फंख्रबा मियोयसिंग की दमकता पांगथोकपा 4th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फेलिसिटेशन फंक्शन लिसिंग तरा तरुक तरा तुरे के थौरमदा मिनिस्टर फोंदोखिबने थौरम असि सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोदो कोंथौजमना सिंदना ngasi मोइदांग पोकी इबुदौ कोरौ हनबा लाइबुंगदा पांगथोकिबने मिनिस्टर मखा तनहाई कंपटीशन से नहा ओरिबा इंखलकलिबसिंगी वाखल मपुंग फानबगिदमक्ता यामना मरु ओइ मियोय मसेल की मरक्ता नुंगसिनना लैबगी तंगाई फदबसिंग नहा मसुंग अहल ओरिबसिंगना खंगमा मथौ ताई थौरम मसिदा कोंथौजम केंद्र की एमएलए डॉक्टर सापम रंजनना अंगांग सिंगबु सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन सिंगदा माई उनसिनबा पुंगनिंग थवटपु मथौ ताई हाइनसु फोंदोखि VA अहानब सेमिस्टर दा तमगदबा मैतै मयक टेक्स्ट बुक सिंग मतिक साना फंगलु हाइदुना जीपीमन कॉलेज की महिरु सिंगना वाकनिफम सथग्रे ngasi कॉलेज असगी गेट पांगथोकिबा मिफम मदुदा सर याकिबा महिरोय बेबी रोज लोइतों ममना BA अहानब सेमिस्टर लोइगदबा था खक्तमक ngaislikलबा मतमसि फावबदा लारिक फंगन मंगमदबा लाइबक्थिबने माइनबा डिपार्टमेंट मैतै मयक टेक्स्ट बुक सिंग मतम सान अपलोड तौगनि हाइना लाउथोकिबा वेबसाइट www.dlpi.gov.in तसु ngasi फावबा अपलोड तौरक्तरे मायरु सिंग तमगदबा लारिक फंगनबा ngamdana irol साखोटनगदबनि हाइना मियामदा लावबगी कानब करिनो अथबा मतमदा माइनबा सिंग टेक्स्ट बुक सिंग मतिक्साना फंगनदुना मैतै मयक तमलिबा कॉलेज असिगी मायरोय संगारोमगी अवाबा कुअनबि हाइनसु फोंदोकी अखोई हुजी चाही तंखा यौरे चाही तंखा यौरसपा मणिपुर की लाइ फंगनते होय फंगमे मोने वेबसाइट अम पिरे dlpi.manipur.gov.in अमा पिरमे अदो अदुदा मोने वेबसाइट से मणिपुर लाइ फंगगरिन हाय अखोई जु थिरे छात्र मनिना फंगदरे अदो चाही तंखा यौर एग्जाम दियौदो नवेम्बर डिसेम्बर सिदे एग्जाम ने फंगन बिदे माइकै के आदगी तुंगी युमबिर कानसी छात्र की पोंसी कान बिची ने मैम तत्तना हाइबिगो अदो तुंगी युमबिर हाइस अखोई छात्र नेबा छात्र सिंगी लाइक से फंगन बिदो अखोई कमाइना तुंगी युमबिर ओबिदोनो अखोई लाइक से अथु मतम फंगन बियो सिदेसु हाइजरी टेक्स्ट बुक फंगदबा अथॉरिटी दा चेंगाक पिबियो अखोई लाइक फंगनिंगे लाइक फंगन बियो कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के वाइखोंग थोंगजाउदा डिस्ट्रिक्ट असि हेडक्वार्टर थम्बियो हाइना मियामदा तालिब डिमांड ताबिदबबु पेनदबा फोंगदोकलदुना अथबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मफम चाना थमननबा थबक हौगदबनि हाइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिमांड कमिटी वाबगाय अमसु कक्सिंगना लेंगा के पुनिंग सिंगसिलकले मणिपुर प्रेस क्लब ता पावमसिंग उनबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिमांड कमिटी वाबगाय के प्रेसिडेंट एम ललित ना हाइकिबदा वाइखोंग थोंगजाउगी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थम्बियो हाइना तालिब डिमांड मियाम की खुदोंग सानबगिदमक्तने वाइखोंग थोंगजाउ हारिबा मफम असी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट लैरिबा खुल खुदिंगी मयाई ओइना लैबा मरमना हेना खुदोंग सागनि खदुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थमननबा डिमांड तौबने मदुगी मथक्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अमा साबदा लमगी सैनबा लैत्रबा मफमने मथौ ताबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगतपदा संगदबा लम खुदिमक मियामना कथोक्तुना लेरबने अमरोमदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट मतमसिदा सर्वे तौबसु लैख्रबनी मरमदुना अथबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थमननबा होनबियु हाइनसु फोंदोकी डिस्ट्रिक्ट असिगी मयायबा मफमदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से थम्बियु बसने अदुगो सागी अखोगी वाइखोंग थोंजावगेबा डिमांड कमिटी ना मखोइना पुखतकिबा मखोगी मेमोरेंडम दा वाइखोंग थोंजाव हाबसे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मयाई सबुकता लेबा मफम अमनी अदुगा लैबा मफम असिदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
ओहनबियु हाइना सारिब मफम सिजु अखोई यामना फजरबा चिंगदुम मसा स्केटर तो लेब मफम ने मसी एग्रीकल्चरल गे लमसुनते मसी प्रजा मियाम गे बा अखोई रिजर्व फॉरेस्ट एरिया गे मफम ने हारिब मफम मसी सबसाबा मफम मनि हाइना मखोइना आइडेंटिफाई तौरे आइडेंटिफाई तो वसदा अखोई वगाई गे बा कमिटी नेसु अखोई होजिक मफम दु सारबनि अखोइना वाइखोंग थोंजाव गे बा कमिटी दे अखोइना सपोर्ट तौरे हाइबसने नौन सेम खरबा नोने डिस्ट्रिक्ट अमगी मपुंग फाबा इंफ्रास्ट्रक्चर लहनब डिस्ट्रिक्ट असगी मियाम की ओइबा मिफम मंगसी सिंगमेरोंग लैबा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांगथोखरे मिफम मदु मरुने डिस्ट्रिक्ट असगी मिपुंग खुदिमकना खुदोंग सागदब मफम येंगदुना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सानबगिदमकता पांगथोखिबनी मफम मदुदा लोंगमाई हारगसु खंगनबा डिस्ट्रिक्ट असगी तोंगान तोंगानबा साकल मापन की एडीसी मेंबर सिंग यावना विलेज ऑथोरिटी सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग स्टूडेंट्स बॉडी अमसुंग लमदम अदुगी अखंग अहि कयाना सर याके डिस्ट्रिक्ट असिबो माई पाकना थबा मतमदा सेंगट पंगमनबगिदमकता लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिटी LDDC हाइना मिंगथोनबा कमिटी अमसु सेमख्रे कमिटी असगी कन्वेनर को कन्वेनर अमसुंग सेक्रेटरी के फम पुगदब थौमी सिंग सु खनख्रे तौबतबो लोंगमाई द लरिबा तोंगान तोंगान कमिटी खुदिमकना म्यूट सिंगी अयाब अमसुंग वाखलोन खंगलब तुंगदा कमिटी असिना पाइकट कदब थबक सिंग खंगलगनी खनगनी सुहाइकी लोंगमाई खत्ता खंदना अकोई बगी लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट का पाएंगे तेरे बाप मफम मसी मी इसिंगी वाटो ठोकना लाइक दो मफम नी अदरा मफम मसी असाबा मतमदा अकोई लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट मिपुंग खुरिंग माना मथम तही द मिरोन सी अम्बा की दोरी बनी इलाई बा मिपुंग खुरिंग माना लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट की दमकता थवाई यावना पुक्सेल खलेन मानना अकोई खना सेना वालेतना वकन मता ओइना डेवलपमेंट की एजेंडा दा तुम सथसी म्यांमार की राखाइन स्टेट थोकलिबा कांगलु मसेल की ओइबा इरांग मरिलेना रिफ्यूजी सिंग संगलक्तनबा इंडिया गा म्यांमार गा ताइनबदा लेबा मणिपुर की मफम सिंगदा मणिपुर पुलिस की कांगबुसिन हौजिक यामने मिकुनाम सिंगना लैरी तेनोपल डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी की लमजिंग मखादा बॉर्डर टाउन मोरे यावना म्यांमार गा ताइनबा मफम कयादा पुलिस की टीम कया थमदुना मिटॉप रिफ्यूजी सिंग संगलक्तनबा अहिंग नुथिल नाइदना पेट्रोलिंग सतुन लैरी पनबा याबदी हौगिबा अगस्त 15 म्यांमार की राखिन स्टेट खोलाई पाइबा लालोलुफ सिंगना म्यांमार गवर्नमेंट की लानमी सिंगदा नोमई कापसलपदगी मदुगी पाखुम ओइना म्यांमार गवर्नमेंट क्लियरेंस ऑपरेशन सथकिबनी अदबो राखिन स्टेट तारिबा रोहिंग्या की रिफ्यूजी सिंगदगी रिफ्यूजी सिंगदि म्यांमार गवर्नमेंट की लानमी सिंगना युम मई थाबा ओटपन नैबा तौबा तौई हाइनसु क्लेम तौरिबनी नाकलमरोमदा रोहिंग्या हारिबा फुरुप असिना मसागी युम सिंग मई थाबा खकनतना बुद्धिस्ट अमदि हिंदू सिंग हाटपा हौरकपदगी खुद थोंगनकी हाइना म्यांमार गवर्नमेंट क्लेम तौरिबनी हारिबा खुद थोंगनबसिंग असिना मरम ओइरगा रोहिंग्या हारिबा म्यांमार की राखिन स्टेट लैरिबा कानुम असि म्यांमार की वांगबदा लैबा लेबाक सिंगदा चांगलकपा याबगी अकीबा लैबदगी सिसिन थौरांग लपकतुना लाखिबनी नाकलमरमदा रोहिंग्या मुस्लिम सिंगा म्यांमार सिंगा खुद थोकनदुना लांजेनरकपा सिदा मणिपुरदसु संगसिलकपा याबगी ओइथोकपा लैबना मियाम अमदि लैंगाकना मिकुप नाउम सिंगना लैबगलुनना लौखटपम थोकपा थबक सिंग लैंगाकना लौखटपियु हाइना लैंगाक लुपना चेरुलबदा पाउजेलकले कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन केएसए लालिब अक्टोबर 3 पांगथोकदोरिबा जनरल पंचायत इलेक्शन जिला परिषद प्रधान अमसुंग वार्ड मेंबर की दमकता मेरेप ओइगनी हारिबा अपन मिटो मियानसा हुम्फु तरुकना मखोगी मिखल थेंगनबगी फिरेप हंदोकदबनी हाइना सेक्शन वा थमलकली तिदम लमीदा लैबा महिरुलुप असिग ऑफिस ता पाउमी सिंगुनबदा लुप असिगे प्रेसिडेंट मोरांगथेम लक्ष्मणना मिटो मियानसा हुम्फु तरुक मेरेप ओइरि हाइबसे मरिनब डीसी सिंगदा सी इदुना डाटा लौबदगी खंगलकपनी मिटोपना मिरेप ओइरिबा ग्राम पंचायत सिंग अदुदि कंगला तोंबी ग्राम पंचायत सेरौ जीपी मकिंग दोलाइथाबी जीपी वाइटोन जीपी अमसुंग जिरिबामदगी हिंगलहाट बोरबेकरा जाकुराधो लातिंगखालनी
KSC and Miam Galun and Yellowi Kanjanabagi the Makta Kongjang Sang Siling Talak Asida Asumba Yellowi Singi local Laingaki Mikalda Mito Mian Sasing Asuk Yamana Mikalgi Mede or Pasi Libak Tibane Asuma Yellowi Singi local Langakta Mitop Singna Langak Pai Yosil Lactringaida Miam Sangduna Tingo Chumgani Hainasu Fongdorakli. Lenga ki makai dagi kesena dalba dimansing asig mari lenana all polken party phamina duna koge wari amkhak lawgani electoral lagi mitomia jasing khandona bai damakta mitomia sa masing kyamuk yawri bino haibadu koi chapchaba figure oina tha ong manungda puthokani haiba tha za warol amakhaki makhapuana kesena asig sangsil liba khongsangsing asig mayon ama khaji khara honglaga su koina miam thamjaningi madudi laiba october 3 ta panchayat ke sigumba election asida mitomia sa kaya saru ya asig mayokta koi kanglei miamna haiba mirapsing asibu koi social boycott sing mat tobirakaanda makhayamba khongjang kya saksin minasi haiba appeal simasu miam phamda koi thamjari Lakadriba Pansar election ga mari len Imphal East Police ki commando ki combined team amana thi bhuma ki thabak sathabada masana masabo UNLF ki captain ni haijab ama fakat pangam kre Imphal East District Police ki additional ASP operation Wongpam Kasar gi ming makhada commando DSP RK Robinson Khamnam DSP operation RK Sakle Mamadi Imphal East District ki commando ki OC B Luthang Wi-Fi gi apun team amana thi bhuma ki thabak ado Sagolmang Police Station gi manung san laiba kaibi kumuda ngarang sathaki bane Loinana, UNLF ke kadani haiba kaibi kumuda maning lekaidagi sapam Santikuma Elias Inaumasa Saini Pumari hariba miyoi asi phakat pangam ki bane mak English ngama samapar maftra doida UNLF ki pak pakoba miyoi amagi kuthang da party asida yauki lunena Myanmar gi sumu hariba mafam asida party asigi taram delak suba bets ki training pi ki hari pharaba sapam Santikumana fongdor pagi matung ina mak MPN number 517 ni Mezo Ningtam Koba Party asigi miyoi amagi makada Myanmar gi ngasang songkulda sasa loiba sana khonaba masung social relation officer on the tabak tawi amasung nimit kharani gi mamangda tholaktuna Imphal East ta tabak tawba hawraki bani haire makha taba action gi damakta faraba sapam Santikuma Sagolmang Police Station da kusina kre Nakala Muramda DZ Assam Rifles FIU dagi from Likulamagi Matungina Kontramapan Suba Assam Rifles ki Kalam Amaga Thawal Commando gi Apun Amagana RPF PLA Kadaraba Fakatungam Kre Miyoi Adudi Sarik Khalok Laikai dagi Haubizam Singlen Sana Maite alias Sana Say Kontramapan ne Mark Haukiba English Listenani Mapanda RPF PLA da Yauki bane Mark Army number na PLA gi Kunmathoi Suba Betski 2324 ni haire Makhatana Tijinnaba Kaksing Police Station da Sinakre so haire Port Hurali haibagi maralda miyoyamba fubada lekhidre hairiba thodu asi thas gi mapan gi aingnong yai matung pung kharat rom taba batam Imphal West gi manung sanba malum tulihal makha lekai de thoki bane lekhidraba mi adudi yari police station gi manung sanba sandra kong mamang lekai degi satopam Romesh sei kolumdoi apok pato makawi mak malum tulihal makha lekai degi maipak ko amagi gari workshop ta thabak suba yawbani hairi thodok asi gi matang da lekhidraba Romesh ki JSC gi mit sing sinam fulen haikibada Numit asida mahak sizo hostal da gari sem luraga halak laga sak sarab matung konthong mayada fothadu ledingaida miyoi kharana Port Hurali haibagi maral siduna phurabatungda mafam asimakta da hundoktuna thamlam kibani miad asida January ba miyoi sing ataba matam da faduna serak pigadabani pidrabadi akan makhongjang sangsalagani haina phongdokli nakalamoramda misi ki matang na JC ama sem kibakalunena maralai ba miyoi sing serak piu haiduna miyamna seminisa nong thomam biri namasan local MLS oriba Education Minister Radesh Yamda memorandum pisina na lakwa da police na morang komla thatuna salanghidre tungda police ke yana badagi memorandum ado pisilanki Saktoga kogi humang chawi tumba yadena get ki mapana thokiba aldai mayamna rabi kawa police personnel jo hayamaje dress di sepanate yuma to da moi huram mani arga tanaraga maje get mapana gi phara puraga get manung da phusala pulla phuviraga maje sirani haiba khangbuda gi get mapana hun to thamamda gi workshop mapu gaidona police ta pau piraga hospital pukhat paneba rims ta am da pukhale ya roi khamdai
राजपुरी मेडिक पुखत्पनेब माबू हालिबा रवि हाइजे फागत पिरो अदुगा आइनगी ओइबा थोंगदा मतिक चाब दंडिदो पिबियोसिने मणिपुर ब्रिटिश की मखुत्ता माइथीदुना मिखा पोलरबा मतुंगदा इंग्लिशिंग मचमापन निपुनिपान अक्टोबर 19 मसागी लेंगाक सेमखिब नुमितपु निंगसिंगबगी थौरम अमा लालिबा अक्टोबर 19 कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलेपाक CCSK न सिंधुना पांगथोकदौरी कोनुंग ममांगदा लैबा मानबा फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा पांगथोकदौरिबा निंगसिंग थौरम असिगी मातांगदा CCSK गी मायलोय संगदा पाउमिसिंग उनबदा लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी मोरांगथेम राकेश सही कया ब्रिटिश राकेशना सही कया ब्रिटिश लेंगा की मकुता मिखा पोंदुन लेरुरबा मतुंगदा इंग्लिश मचापन निफु तरे की आगस्ट 15 अमुक मनिंग तंबा लेबा ओइदुना लिसिंग मचापन निफु निपान अक्टोबर 19 दा मसागी लेंगाक सेमके नमित असिबु CCSK ना ममांग सहीद की हौदुना मणिपुर की पुवारिदा मियाम के लेंगाक लेबा नमित हाइना निंगसिंग थौरम पांगथोकतुना लाके मथंग थागी 19 पांगथोकदोरिबा थौरम असिदा पोस्ट कैंपेन अमसुंग अरिबा मतमगी फोटो सिंगी एग्जिबिशन पांगथोकने मरमदुना निंगसिंग थौरम असिदा लमदम असिगी मियामना सरुक याबिदुना मणिपुरना मनिंग मखा तमना लेरमी हाइबसे हौरकलिबा मिरोलदा खंगन मिननबा होनमिनसि हाइकी मणिपुर ब्रिटिश कॉलोनी 14 अगस्त 1947 निंगतंब फंगलब मतुंगदा मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सेमजदुना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मियामना वोट थादरगा मियाम की मिहुत खल्लब मतुंगदा मनिंग तमलब लेबाक असिगी अहानबा असेंबली सेशन पार्लियामेंट फंगिबा नुमित अदुबु निंगसिंगबगी थौरमने मणिपुरना इंडियन यूनियन दा पुल्लब मतुंगदा मणिपुर की ओइबा पुवारिसिंग हौरकलिबा मिरोलसिंगदा खांगनबगी महुत्ता मेनलैंड इंडियन हिस्ट्री तमहंदुना मणिपुर नेशनबु नुंसिबगी वाखलोन थादोहनबगा लोइनना इंडियानाइजेशन तरुकलिबा खोंथांग असिना मणिपुरी सिंग असि मुतखिबा याबगी अकीबा कया लाखली इंग कुमजा लिसिंग वचापा निपुनिपान के सेप्टेम्बर थादा पूर्वांचल प्रदेश सेमबगी हौदा CPI लुसिंगबा लमयान इराबोना अंडरग्राउंड ताबदगी मणिपुर थादोक्तन बर्मादा यौखिबा नमित निंगसिंगबगी थौरम पांगथोखरे इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुर सिंधनंगसी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा ख्वाइरकपमदा लैबा CPI की ओपन भवनदा लमयान इराबोट की मितमदा लैसु कतुना इकाइकोना उठकी ngasi ke thoram maduda liberation committee manipur gi secretary L Swatin Kumar haikibada Manipur khaktanatana irabona barma yorba matamdasu unity asowa thabak kaya tauramki maset ahum thokna kairuraba barma miyam gi section ahumbo comrade irabona tripartite talk sathaduna punsil lamba ase ma ki sauraba magul amani haina pauzil ni haina su singthaki Makoi mesin di barita kapter kami ada kami masih pun bagi tanda kur kami betul Kongres Kirapota lalu gua bermata dari gua komunis grup yang sih saya macam sangat benar benar koman benar gak lain koman sendiri itu komunis grup yang sih saya jelas betul dia unity cara sedang masuk lalu gua bermata Hauji matang swaida break amatung laujage Manipur mas malinga tongan ba mafam je tholibi ipau singi damakta impact news puming ta review break matung da taran oksari hauji makhada ba pauda English ma chama pa humdrani thoidagi hauduna state asegi nupi amasung angang singi ya thaurang paikatna ba tara suba pandam sem kiba Manipur mahila Kailan Samiti ngasi chahi yankani tu mafung fakre Manipur Mahila Kailan Samiti asigi miyang makhada lairiba Dulalin Central Home gi building yauna infrastructure phagatnaba lengak na miyang sangbiu haina Samiti asigi maikaidagi thamlakli Samiti asigi laikhidraba founder members singi maphamda haikal lekat tambana ngasigi tharomadagi bapung basar oike Foundation Day asigi mari lenana Samiti asigi Vice President Maisnam Promodin de Fungdorapada Samiti asi matamgi matung ina kudong sadaba kaya mayuk nari Samiti ki oiba building amadi angang singi laifam matam sunadre sem mangamdre Central Home da lairiba angang singda computer training vocational course piduna skill laihan ba mathautai Piba masida hauzik lairiba lengak asina Samiti na hauzik thengnari bu khodong sa da ba singasi kokna ba miyeng sangbiu haina su promodini na phongdokti
थाइन ममांगैदा सेंट्रल की ह्यूमन रिसोर्स की लौरगा सागिबा बिल्डिंग असे हुजी मतंग सुनरक्त्रेदो आंगांग सिंगी को अदगी लाइब्रेरी थमनिंगिदो लाइब्रेरी से अकोई खरदी हौदोखरबने लाइरिक मसिंग सुबंगमदमनिना राजा राम मोहन रॉय फाउंडेशन दगी करीदगी ग्रांट लोबसिंग ngमदेबा सिम पत्तना लेरबा प्रोग्राम नि लाइब्रेरी सु याम थमनिंगेबा अखोइ तौरिसे असे असुंबा अवारपा यामना लै बिल्डिंग से अनोब सिंदोकनिंगी फजबा मवोंग तौनिंगी अदगी आंगांग सिंगी कंप्यूटर नॉलेज लेननबा अखोइना तौनिंगी वोकेशनल ट्रेनिंग सु याम तौनिंगी हौजि हौजिती सुमनदा लारिक सि तंबदना इसम चंबा लारिक थाइनिगी सिलेबस तो अद तंबदना जानरक्त्रेबा ओजा सिंह ना महिरु सिंह बो मसागम ना खनम ngamlaba महिरु सिंह बो स्कूल दा लाखननबा होनरबा मतमदा स्टेट असिदा लाइरिबा गवर्नमेंट स्कूल सिंगी फिबम फागलकनी हाइना इंग्लिश नि तरातरो के नेशनल टीचर अवार्ड फंगमंगम ख्रबा हिजम सोबितान फोंगदोरकली वाफम सिंह असि लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकिबा नेशनल अवार्ड यसिबो ओपगी थरुमदा फोंगदोकिबनी हिजम सोबितान फोंगदोरपदा हाउजी गवर्नमेंट स्कूल सिंग सी इंफ्रास्ट्रक्चर मपुंग फारे हाइथोई सिंथोरब ओजा कया लेरे अदबो माहिरु सिंह लेतबगी खुदोंग सादब अमा थेंगनरी फिबम मसिदा ओजा उरिब सिंहना माहिरु सिंहगी वाखलोन खंगना महि मसिंग ताकपी तंबी बमथौ तारे माहिरु सिंह अपाम्बा मवंग स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर सेंगवत सागत पतंगाई फदे पनबा याबा अमना लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ओने थौ पुरिबा हिजम सोबिताना माहिरु सिंहगी दमकता लौरिबा थोइदोक हेंदोकपा थौदांग मपुन थागटप ओइना इंडिया गवर्नमेंट सेप्टेम्बर मंगा टीचर्स डे निमित्ता न्यू दिल्ली की विज्ञान भवनदा नेशनल टीचर्स अवार्ड पीदुना इकाई खुमनरकिबनी मसिदिसदा अखोइना आंगांसिंग असे एजिप देयर आउन पेरेंट ओइना होनबा से मसी ओइबा तारगदि आंगांसिंग असिना अखोइसे नुक्सिबा हेलागदि स्कूल कानिंगबगी चांगसि याम हेलै अदो समटाइम्स आंगांग खरदि मदु लमहेन तुहेम याउदब नते अदु ओरगसो अखोइना मसागी खुदम चांगदम ओइना खैतंग लिटन अपिक्पा पनिशमेंट मचा मसु खरा तौरगसु थंगनबा मोमेंटा महापु अखोइना तोंगाना कौसलगा असुगुंबा लंबीदा चलगदी नंग फते नुंगतिगी स्माइन लाओ मेदांगा चाक चामिननी अद हयेंगदी एपन चामिननी बा हाइगिबा अखोइ सुगुम यावी सक्सा भारत लिटरेट इंडिया प्रोग्राम की मखादा इंग कुमजाली सिंगनी तरादगी स्टेट असगी डिस्ट्रिक्ट मरी सांडल सेनापति तमिलोंग अमसुंग थौबाल की एडल्ट एजुकेशन सेंटर सनी चहुम कुनमाथोय इंप्लीमेंट तौरे लोइनना एसी चहुम कुनमाथोय की मनुंगदा कुन्नमदि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोनकोर की सेदंग मखादा मॉडल एसी दा अपग्रेड तौरे हाई साक्षर भारत असी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंडिया ना इंग्लिश नि मापन सेप्टेम्बर निपान प्राइम मिनिस्टर हौदोखिबने नुपिलाल कॉम्प्लेक्स थासग निपान हौदन सथरखिबा निमित मंगानी की वर्कशॉप कम एग्जिबिशन ऑफ पोटरी क्राफ्ट्स हयेंग लोशिलगने डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर तौदुना मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड ना सिंधुना एग्जिबिशन से सथरखिबने एग्जिबिशन असिदा थोंजाव अंद्रो अमसुंग नुंगबी पोटरी की तोंगान स्टॉल तरातरना सर यारे सथरिब एग्जिबिशन असिगा मरी लेनना डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स की इंस्पेक्टर डब्ल्यू जादुमनी ने इंपैक्ट न्यूज ता फोंदोरपदा मणिपुर सफुगी पोथोक निंगथिना लहनब गवर्नमेंट के माइकैदगिसु लेप लेतन होनरी सही खुनिंग सफु के पोथोक सारिब आर्टिसान सिंगदा पुनिंग थगट ओइन अवार्ड कया सु पीरी हाइके एग्जिबिशन असिदा मरु ओइना नुंगबी पोटरीगी पोथोक सिंग असि लमदम असिदा नतना मपाल लमदम दसु डिमांड अमा लैबा मखलगी पोथोक नि हाइनसु फोंदोकी पोटी से अखोई मयाम नदी सुम थबकी इशू सुद्रबोय निंगबा अदुगा अखोइना अंद्रोदगा चलगांददी कमन फैसिलिटी सेंटर का लेदना लेदाइने थब फजना सुरे अदुगा हाना अखोइना अखोई पोटरी इसिंग सोंगनबा चाक थोंगनबा ngak तौरमीदना हौजिने डेकोरेटिव आइटम से मैजैदसु याम एट्रैक्टिव ओरकपा अदुना मसी पोसे हौजि डिमांड से हेनकलैबो एग्जिबिशन जी ओनली पो जोन बदन नते अखोइन खलीसे अखोइ लाइबा मयाम से गिसु अपाम्बा डिजाइन करिकार से मसी फोंदोन बचिने अखोइ मरोय पांदम से थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की हाइरोक ब्रांच कैनल साब की मतंग लैरिबा सेनब सिंगी मतंग ngasi इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिप लुसिंगदुना खनखरे खननब अदु ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल द पांगथोकिबने लोइनना तुंगदा स्टेक होल्डर्स सिंगी मतंग लोइनना अथुबा मतमदगी हाइरोक ब्रांच कैनल साब हौननब वारप लौखरे Ministry of Health and Family Welfare India na paikalakpa thaurang
Reproductive Child Health Program gi Makhada District Health Society Thawbal Sinna Wangkem Kendra gi Manung Sana Laiba Faudel Kairambi Primary School da free medical camp ama pangthokre sathaki camp adu gi matangda Civil Chief Medical Officer Dr. N. Zendakumana Fongdorapada Laiva asda lairiba piglib angang mama gi punung da lairiba angang amasung miron bi mama sing haksang masamo fana laina bagi pandamda thorang asi lokhalapane loinana miyamna su thorang asigi kanaba lahona ba haike ngasuge kem aduda nupi amasu angang yauna punna miyoi sani kuntraromna saru yake Performing Musical Institute ama oriba sargamgi taramanga saba foundation de taramanga se kaisam thong ilamam lai kaida leiba community hall pang thokre tharam adu kamari lenana Manipur gi saknaraba layukraba artist Bizenta Kumar Sarma aribam imo Sarma masung aribam Mohini Kumar Sarma bo ikai kunabu utkre ngasage tharam adu da saru yakiba art and culture minister Elzenta Kumana sargamna sahi taramanga subna state asigi matam isai bo yokatnaba loinana inkhalaliba artist sing bo yokat pagi thaudang laurliba thakaningai ne art and culture department gi maikeda guest institute asida angaba mateng pangani haina minister Zenta Kumana fongdoki ngasage tharam aduga marilena isai nongmai oiba tharam masu pangthoki Jadi isai sakwa kanggu sing putobo ina artis putobo ina natta wala tongan bang bakalgi cultural activities ni matangda sargam na coba contribution pira kini adalah itu mah khalag la jage do kali umbada sargam na dakar lai habit targedi government ai department amasung ai sama sargam de mutta lena lai habit madu kun kawu de no wadana Nongpok Infal Lomi Sinmi Apamulub Nisal Ginipan Suba Foundation de Wangkai the Labor Lubaske Holda Pangtokre. It's Iboholbina Nisana Lomi Am Oina Saktak Wada Ikaiba Powerbadi Aikoi Mipal Tanglaba Tungi Lambi Lerak Trabakunai Ama Labani or Labagini Lomi Gidamak Labor Loishangna Lomi Karasigi Matik Saba Polam Sing Pibangam Drabadi Loishangamadi Manaba Mr. Labagi Matau Tarak Loi Makoi Singa Sisu Wakal Kara Kantabasungani Haina Section 1 Fongdoki. Sahitya Thawpanglup Sathaulup Infal na sahi ani leraka piba translation gi award nongthamum kunjamahon prize sahi asigi oina aiba Zodasadar sana samda piragani haina lup asina hairakli selone lupal lising tara citation nama amasung swalama yauraba award asi Mahakabi Hizam Angahal gi epic Khambat Thoibi Sairengbo English ta handoktuna fongkiba gi damakta aiba Zodasadar sana sam da Manipur Press Club da Laliba September Kuntrada International Translation Day amasung Mahakabi Hizam Angahalgi Chamakun Mangarak Suba Mapo Komonga Marilena na pangthokadawa thorum amada lanthokani su hairi Sursambu District No to Drugs Yes to Life Haibagi Pauzel Puba Motorcycle Rally Masakre Motorcycle Rally adu District adugi Malkol da Leba BSF ki Subsidiary Training Center amasung Kendriya Vidyalaya School Anina Puna Kusam Naduna Sillaga Sakibane Motorcyclist Kuntrarom na Saru Yaki Rally adu BSF ST6 Inspector General SR Oza IPS na Lamthaki Rally adu Lamtharadan Inspector General SR Oza IPS na Rally adu Sursampur gi naha ori basing drugs tagi lab thok tuna ababa punsi mahing ama hingu haina pauzel pi na bagi damakta shinbani haibu wafam thamki Singmerong da Laiba Dr. Ranibala Yengkongi TSI All Case City Dental Clinic ki branch ama ngarang Kaksing da Laiba Manipur Rural Bank building da hangdokre Kaksing Kendra gi MLA Yengkom Sursandrana clinic adu hangdoki thorum adu marilena MLA Y Sursandrana phongdorakpada matam kuina gi mamangdagi Kaksing da dental gi ana laying gi oiba award pamaleram adu ngasi hangdokliba dental clinic asina mengk pakhar makhai dingam lagani haiki How's the Sanamaki Powder? Tarantis Suba Manipur Leg Football Tournament Trau Kwakatil Mai Pakre. Nasikomalam Park artificial tough ground Sanaki Football League Tournament Sigi. Taramati Suba Lecta Trau Kwakatil Gisanaroi.
Saiming Mangna, Mets Secretary Manga Mineta, San Kim Amatangai Panjal Aduna, Nisa Tangmaiban Panjal Amasinoda, Mighty Babibangam K. Satriba Lectonamil Asiki Suba, Lectana, FC Jalan Kangpopi Sandarai, Tang Tinglena, Mets ki Kunmeri Subamineta Panjalama Sankramatung da Mets Asigi, Ahapamatam, Mafutram de Subamenta, SSU, Sinjamaki Sandaroi, It's Romes na Panjal Amasan Badagi, Mets Asida, Mayuk Nadibatim, Anina Panjal Amam Sanaduna, Dro Satke. Komoksam Ingosa Sing Memorial Trust ki Senang Makada, All Manipur Football Association Amfana Sinduna, Tas Vitaruk Satariba Football Tonamil, Asida Haying, Sanaka the Batarahum de Suba Licta, M. Kabam Lamkaimasung DM Rao, Awang Sengmai Anina, Lamba, Damdaragani. Ahan ba SS Mani Sama, Memorial 3rd Division Football League Tournament TDC Mayang Langjung Mai Pakre. Ngasil loitang kunaw da laiba spinning mill gi sanabungda sanakiba league tournament asigi nipan suba lekta USC kodom popi masung KYC awang kurkulna panjal ani sanadun draw satki satariba football league tournament asigi mapan suba match da TDC mayang langjingna Sun Club mongsang gai panjal ani amada maiti ba PK Imphal West District Football Association gi makada satariba football league tournament asida football team tarana sar yare Football tournament sigi tara subam sutra mati subam matching tha sigi tara hom de sanagani Ada Satariba Ngangkam Bobby Memorial 2nd Division Football League Tournament Udo Haingang Mai Pakre ngasi aba Ketrigao gi sanabong sanakiba Football League Tournament sigi amatangai ba league match asida Udo Haingang na SSC Sectabo Panjal ama Sinoda Mighty People ngamki Football team taruna sar yaduna Satariba Football League Tournament sigi hayeng league match ama sanagani ngang po di kamu no nang wandi tau dre Nahakpam Apabi Memorial 3rd Division Football League Tournament YB Silangdu Mai Pakre ngasi Ketrigao da Laiba Avagi Sanabuna Sanakiba Football League Tournament Sige League Match Amada YB Silangdumna KVYC Ketrigao Panjala Sinoda Mighty Bapiki Infalis District Football Association ni Makada Football team Taramarina Saru Yaduna Satariba Football League Tournament Sige Haying Sanagada League Match Amada SYPO FC Hekama Palamasung FUC Uyumpo Anina Lamba Taundaragani. Mangarasuba Asian Indo Martial Arts Games listening to Tareta India gi maut sinduna belt wrestling masana da saru yagadaba state asigi sanari aningas infal thadokre masana asigi damak ta khangalaba sanari ani adudi All Manipur Traditional Belt Wrestling Association gi sanaroi and Santikuma masung ti romanni games asi thas gi tang tara tareta gi hauraga kuntare fawba takmen stianda nimit taramathui subna sathagadabani Sanaroi Anibo Infal Airport agi lamthaba gi tharomda saru yakiba AMTBWA gi President TS Norendrona Lebak asigi oin official taramato yauna pun Sanaroi Kuntrambari Games asigi damakta kalakpada Manipur dagi Sanaroi ani yaurapasi sauthok chaningai ne ngasi Infal thadokraba Sanaroi anina Delhi de yauraba matungda tang tarahomdori Indian team Tamistangi damak Kongsan Wahogani, Matung Tanasu Masana Asik Sanurkaya, Landa Masiki Potopangamba, or Sunhaiki. nauna machin tung phalakli ba bel wrestling haiba masana si aikoi manipur gadi yamna adaptation obe yam chanaba mungna haiba masana du yam chanaba dugumba ba masana mani aduna ji india gi team khalakpada ate state ta khalakpada kiti aikoi manipur dan machin yamna khalakta aikoi yamna association gi maike de ki koi yafe mango ngarang pija khrabani aduna koi mohoyani si koi thindolon na be damute koi ji airport lepani How's Arubada Maraba Pamana Pizare Levak asidagi corruption mathki harabadi makok thongmalu singba singna hana senja thumjagi wakalon thadok matau tai haina ram mato na phongdokre
right khaktamak tanba lamdam asing amasung lebak asigi damak kari contribute tawribagi haibadi khandaba adudi yaroi haina Chief Minister Nongthoma Bilida fongdokre. Art and Culture, Games and Sports amasung Education na lamdam asigi phajarba culture hinganbada asoba thaudang lei haina Education Minister Rajesh Sana fongdokre. V ahan semester tamgad maite mayak textbook sing matik sana phangalo haiduna GP Women College ki mahiru singna walk ni fam sathakre. Amasung lakliba pansayat Mikhal da mirep oriba nan Manipuri humputarok Mikhal thengnabagi khungfamdagi handokadabani haina case na akan wafam thamlakli.